Baba, ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwesu. Kulukhulu inkosi. Bangcwele ngimise endaweni elukhuni lesindawo lapha eNdlunkulu kuthiwa ngikhulume ngiyingane. Bayoxola abantu abadala ukuma ingane phambi kwabo. Ngicela ukuba ngingaboni. Amen. Sibuthelele bangcwele ngendaba kaShembe. Indaba kaShembe isuka kude. Njengoba sekuyilesi sikhathi nje nayo inde. Lapho isuka khona asikwazi uShembe kuphela okwaziyo. Thina sibiziwe nje kwathiwa sisenkonzweni. Umuntu akazifuni ukuba ukhona enenkonzweni. Ngoba engikhumbulayo phambilini kade kumenyezwa inkonzo abantu bangene enkonzweni. Engikhumbulayo ngenye imini ithi inkosi yesibili ithi maNazaretha ngithema ngene enkonzweni njengoba nisenkonzweni ithi ngathola abantu bonke bengekho enkonzweni besemakhaya. Ithi ngithola indoda eyodwa lapha enkonzweni ecelile ukuthi inkosi ngicela ukuba inhliziyo yami ngingene nawo lapha enkonzweni. Kwaba ukuqala ke yathi inkosi bonke abantu uma engene enkonzweni aguqe lapha kulawa amatshe acela ukuthi inhliziyo yakhe angene nayo enkonzweni. Amen. Mhlambe yakhe isedolobheni ihambi yathatha go-boxer nako-Shoprite ithatha ikandisa ifuna ukwehla ishone phansi. Angixolise. Okokuqala bangcwele ngicela ukuthatha isibindi ngengoma mawuthixo engivumele you angivumele ingoma ka-2 2:23 ingoma ka-2 23 ingoma 2:23 yini gebele
angibonge bangcwele sikhalela wena ongasala ubonanga unyazi wawuhlakaniphile njengoba ungalusalibonile nje wathi uThixo ekhetha ozohola abantu wena mina nawe sahlakanipha sisa kuthiwa ngenye imini kuthiwa wake wahamba uBhombela esuke ekuphakameni ngenyawo ebona abezizwe bethatha iswe kwathiwa Shembe wathule waqala kuthiwa wathi ubona bethatha iswe leli lingenhla laseFridi babelana ngalo wasuka lapha uBhombela eya kuleyo ndawo injane amabhunu lendawo le owayibona uBhombela beyithanda kanti ungabi konje ngenye imini sake saba lapha kwaDlamahlala kulindwe inkosi yesibili ilandwe owayemhlambululi ngalesi sikhathi uZondo yangafiki kwahlalwa wagcina kwathiwa akube umgidi kwathiwa kubhunulwe waqabuyise kamfundisi uButhelezi wathi le mvunulo kaShembe akufunulwa noma ikanjani kukhanya ukuthi bese kuthiwa kubhunulwe wathi ungenane awukhithwe ngomnazana wagcina sekukhithwe ngomnazana ithi inkosi yamaNazaretha seyifika ithi bangcwele ngibe khona lapha kulo mzi niphikisana ngemvunulo ube ngivunulile bengeke ngisesa sala kuja wayesezogcina lapha kwadinga unini engasezi kudlula aye empande lapha lapha sekuse esibonisweni khona elandwe umfundisi uMbazini wayengasezi kudlula lithi-ke ilizwi wathi ubabamkhulu sengibiziwe emva kusho uNyazi lathi sengisabelile ngibiziwe emva angisayi phambili Mbazini wathi uMbazini bazongibulala inceku kusathiwa inceku kuthiwa kuBhombela wakhomba umuthi wathi wena Mbazini hamba ukhulume nalowo mthi ucele kuwo kongibizile emva ukuthi angiphumele ngiqhubeke ngiye phambili ungacimezi ukhulume nawo ubhekile ngiyozwa umthandazo wakho wafika uMbazini wakhuluma kulomuthi wathi ngiyacela kobiza uShembe ukuthi kaphindele emva insuku zakhe seyifikile ngiyacela ukuba umphumele ukuthi ahambe aye esweni lasenyakatho ngoba ngizobulawa ngabantu abamlindele khona wathi efika esebuye wathi ngiyabonga Mbazini sengizohamba impendulo yongibizile usevumele uthi angiqhubeke ngiye phambili kodwa ngisekuhlala khona wahamba phansi luthi kuThabethe sahamba kwagcina kwaphikiswana endleleni babona umusi njengakulezi yantaba behamba endleleni
base behlukana amadoda bathi uyabona kulowa muzi oqhamuka noma uphela kule ndawo sizohluka khona sicela amanzi kuthiwa wabuye wathi uhamba ubhombela wasema wasethi nini eliphikisana lapha enithi niyocela amanzi kulowa muzi akunamuntu kulowa muzi amanzi futhi lapha kuhamba insuku ezintathu kuyiwa phansi emseleni kweyokhiwa amanzi ngakho akunamuntu kodwa umuntu ayisomile nje somile ngeke safike nje kuthiwa waqhubeka bathi ukuhamba wasekhiphi imali wathi lapha kuyiwa khona amanzi katholakali wakhomba phambili wathi emsini esofika kuwo niwathenga amanzi ngotiki ayadayisa khona wabanikeza isigubhu lese esiphatha umbona ukhumale ehamba nje ezobe mfisha lesi sigubhu isona esimdonsela pha lithi izwi wasethi nohamba-ke hlukane niye kulowa muzi kuthiwa bafica inkosikazi kulo muzi yasithi le nkosikazi lapha iy'ngane y'hamba iy'nsuku ey'ntathu ziyofuna amanzi emseleni ngakho-ke ngizonidayisela la manzi hawu malini wathi niyokhipha utiki niwathenge wakhipha utiki wathenga amanzi lawo manzi ethelwe esigujini kuthi babehamba nembongo le mbongo le isuka kithi baba omkhulu wayihamba wase wabusisa amanzi wafaka into yasezulwini emanzini wathi aphuzeni baphuza amanzi ahlula bonke labantu bomhlangano wathi nibophuzise nembongolo yami bayithele nifakeni seyishumbu bayinikeza yaphuza imbongolo bathela yaphuza yahluleka behlulwa ngamanzi ingani kufunda nina nithi uJesu wabusisa izinkwa zehlula umhlangano anisho ngani ukuthi uShembe wabusisa amanzi ahlula umhlangano umbuzo wami uthi akubabi isikhathi sokubhala iBhayibheli yaphuma nini iBhayibheli lalapha ekhaya angikuphinde lo mbuzo ngoba uyangishupha ithi lesibili ithi Nazareti uma sekuphume iBhayibheli lalapha ekhaya leli iBhayibheli elifundwayo leli uthi kuzisikhathi lizophela ngoba likhombe lutho ukuthi uNkulunkulu wenzani kuleli lizwe sizofunda uNkulunkulu kukhulunywa ngesizwe sona akukhulunywa lutho manje kusho ukuthi thina asakhiwanga uNkulunkulu wathi mase efika ezweni lasenyakatho uthi-ke niyabona kusasa mina ngizovuka ngiyobhabhatisa nina kukhona umuthi othe qekelele nje wathi niyohamba niyothandaza kulowa muthi bahamba bawuthandaza khona baba u7 wathi niyohlabelela umuntu ngomuntu nohlabelela ivesi eyodwa ithandaze hlabelela ivesi eyodwa kuthandazwe kulowa muthi mina ngizovuka ngihambe ngiyobhabhatisa phansi emseleni wathi kuseni wavuka wayidosa saqoqana saya kumthi phansi komthi Nkosi sihlabelela phansi komthi asibone kunomuntu la phezulu Nkosi kwathi wathandaza sathandaza kwabuye kwaphinde wahlabelela kuqala wahlabela uThabede owesibili kwaba ungabuya khulu kwathi sekungena owesithathu ucebisa wathi akuthandazwe kwathandaza kwathi inkawu lapha phezulu emthini yehlala kubo babaleka bawukabanga wathi akubuwe uyani sizothandaza kodwa abanye umthandazo uphelile awusekho hawu kawethiwe nje kwathiwa akulandela unyazi phansi emseleni kwashona kweshiwa kwaphikelele emseleni bathi bafika wathi hawu senini lapha ufikile umuntu engitheka uvala lo mthandazo akade ngithe uthandazeni ngapha bathi hayi Nkosi sibone inkawu yehle yathi kanti ngithulwe yimi ngithi ayovala lo mthandazo amen
imbongo liyesu siphakathi kwawo lo muzi waselinda ngithi kwa angisazi nomukongo lwesihlanu inkosi enhle unyazi lwezulu bonke abantu umuntu akhulume emnikelweni wakhe ngizobheka emnikelweni wakhe uthi kade thini no waphatha umnikelo wakhe manje mina ngicela ukugana inkomo zami wabika manje mina yathi ngiswile konke ufikelele mayibongo yalingiswa kweshiwo isihlalo sesibili sathi bonke abantu abakhulume ngasikhathi sinye ukuthi bathini siphethe kwendaba yomhlangano yathi senahamba kakhulu noThixo bazalwane celani ukuthi yini nicela Kakuka zonke Nkosi sicela ukubuyiswe lethu ezandleni kodwa impela inkosi ukubuyisela inkosi yathi inkosi nonini nifuniswe ningabantu nizophathiswe obani aboniswe intsha labadala sinenkinga thina esasuke sasikwa lapha endlebeni ingane kulunguza ngale kwendlebe lo muntu unembobo endlebeni ekhuluma kanje sithi silungiswe iswe bazama le ndaba asasa inkosi ngabe nina nicele ukuthi uNkulunkulu kukholwa amakhosi kulelizwe izwe lisezandleni zamakhosi Roma awuphatha ibhalo awuphatha ibhalo kwazo mawungafunda ibhalo kona kanenkosi Danyagaza Jerusalem isahluko ningitshele mase nibambile ibhalo Danyagaza iJerusalem Jeremiah 147 ehlabelelweni wena ivesi yakhona ingesihlanu wena kuzo ihlabelela 48:14 wena Mateyu 11 kuwe ivesi yakhona ingesithathu uyoma ku6 la eyakugcina phansi ngoba abesibili baseKhorinthi ngolokhu ngiqhubeka kuwe ivesi u29 Deuteronomy ivesi esho chapter wena uphathe isiba lukhulu lolu suku wena ehlabelelweni 146 alukho olunganga
Sibuthene ngosuku olukhulu lwesabatha bangcwele uThixo wabusisa wathi lungcwele abantu bathi hayi akukabilo njengoba sibuthene ngalo bathi isabatha likusasa zanikho kusasa linamhla elokusasa kuthiwa masifunde ebhalweni kuthiwa lokuvuka kwenkosi uJesu kwake kwakhonzwa ilanga kwaIsrayeli ilanga leli kwakhonzwa lona namuhla laya uKonstantini inkosi yayibusa ngaleso sikhathi yamisa isonto lapha kwaIsrayeli bonke amaKristu angene esontweni balathi isabatha wafika uShembe wathi hayi niyaduka what is heaven? What is Sabatanam Shakosi? Ngokuba lono sesihlalweni bazalwane uMthixo wethu awukase noma hayi awukabiwe akumphiwanga yindaba uphiwa bani wena uze kube phakade hayi akumphiwa sabuke eGibisile kwangcwele enkonzweni yasekuseni sangena sisuka esweni lakithi sangena nabanye bazalwane bahleli nje kanti baphethe ikaptini bathi zinokudla phakathi kanti ikaptini seyibonile bahle silinde umyeni bathi kangena unyazi enkonzweni yasekuseni yathula indoda bathi wayincane yathula indoda yabheka phansi wathula sithi uyicole yathula yabheka phansi bathi ungena inkonzo yasemini yasihambile yathi haya akuya umthiwami yahamba indoda ayisekho manje yathi ayikhona ongumoya ongiphiwe sibuye futhi yaphiwa iy'nkonzo zamathende sisemathendeni awekho ngakini qhubeka nawe ungena khona shayivesi ivesi ngithe 147 5 ivesi hlabelelwe inkulu inkosi yethu ithile vesi sinendaba enkulu sinenkosi enkulu unyazi lwezulu ayibongo inamandla amakhulu ingqondo yayo hayi ngetshelwe buya ku-2 khona lapho kuthiwa yenza uJehova uyalakha iJerusalem uyabutha abaxoshiweyo bakwa-Israyeli uyaphilisa uyabaphilisa abadabukileyo kuke kwaba khona ingane engakithi ebekade ingaboni lapha emehlweni yaye enkosini bayithatha abazali bayisenkosini unyazi bangcwele ingaboni lwafike unyazi lwayinikeza amanzi yathi nomgeza lapha emehlweni bese ligcoba ngalamafutha njengoba ngikhuluma nawe iyabona mayibonga ithi ivesi uyaphilisa wena uthi hayi kaphilisa ungaphili akuphilile wena simenyiwe
abangaphindile njengoba kuyisabatha uyasola phela wena inkosi ngizolokhu ngibuya ningixolele ngizolokhu ngibuya wawukhona ba kwathiwa bonke kusho isihlalo sesibili sathi bonke abaletha yimi lapha ekhaya begula ngicela baguqe baguqa abantu bonke yathi ngiyabonga uNkulunkulu alibusise hambane nimuke emakhaya sesiphilile mukani yathi bonke abeza lapha bezokholwa abaguqe saguqa sesonke kwaba nombuzo okho uzogcwalisa nawo sebekufile abantu yabuzisi lathi nisakholiwe nesa nizokholwa nisakholiwe usakholiwe inkolo eyenza lokho la okwenzayo la nina mukani ningaze none lapha ekhaya futhi wena wabekwa umbani lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya bekuthiwa hlala lapho ulinde uthi ungalinda uthi ingilosi yakho sekulungile manje hamba hayi lomkhwenyana yangihlukumeza yekuseni mina ngiyohlala khona wazi bani uzofika uqala okunye uzoqala okunye kwakhala ingane ngenye imini ekuhleni ithi nkosi phuma kuye ungani wena yakhala ingane yathi hayi mina ngangesile lapha ukuzokholwa mina lapha ngangisele ukuzofuna imali ngiyasebenza lapha uzofuna imali nabo yathi ngiyadayisa mina lapha ngidayisa kumsimba angisile kuye yonke le angifuni futhi yonke le yathi inkosi hamba muke sonke angeke ngilisho ngibone wena ufake ibuko yathi hamba inkosi yathi ngoba uthi angihambe kodwa ngeke ngihambe ngizobuya ngisela uyabona uma inkomo ifile noma kathi igula ifile siwe phansi kunamakhizana ahluphayo ithi hlinzwenye ebekunamathelelo nakamakhizana umuntu kade ehlupha lapha umoya wakhe kawupheli ungene kwabanye bahluphe kule nkomo amakhizane ayihlupha wangena kwenye kwakhalenye ngomunye unyaka yahleke lathi hehe sesibuyile sathini kuwo nawe sobuyile ithi inkosi nile bafana wena mkhizi qoqa abafana ngifuna bazomba nesiyasisa lapha sembe wena isizwe ngisho ukhulu kancane insizwa ziphosi inhlabathi kunengane phakathi kulendlu zakha amajezi ziwu8 phakathi endlini zayiphosa itape phezulu njengalendlu yenkosi yamaNazaretha sidlule iphezulu ilawudo kwathi mbam phezulu kwengane swe kwathi emini lwafika isilwane sasesizweni kungasikwa kuphake kuyekwe safika silwane sathi isusene yonke tshena lapha mfana bayisuse yonke leyo nhlabathi kwaqalwa phansi kwasusa inhlabathi wawuthola ingalo yengane ikamele lapha seyithule zonke ingane zakhishwa zonke yathi abafundisi abathathe lezi ingane bahambe bazise egumbini yobekwa khona zathatha lezi ingane zayiswa ekumbini zawubekwa khona yathi kusulu ungaboni khipha ilatsha ungesanga kimi wena ntambama kwathi ntambama wafika usulu ujabulani sezokhuleke enkosini yathi inkosi awume kwathi ngesikhathi yambize yathi hamba biza abafundisi ebese bafika yathi hambani niyobheka lapha ekumbini
njengoba ngifikela yayisuka ekwazini ngaleso sikhathi ithi njengoba kade ngifikela manje bengilanda umoya walezi ingane ube kimi ithi ingane ngayinye ithi sengithatha umphefumulo wayo ngawufaka kule ngane ngafaka walena ngawufaka walena ngafaka uyalena zonke za ezu-8 ithi hambani noyibheka ukuthi zinjani bayithola zihleli yame ngodobo mayibonga enye lapha ngasekhumbula iyinkosikazi lapha ngasekhumbula kwaba ukuphila kwayo balonkosi yini isola ithi inkosi umuntu oyingozi lapho osola inkosi yomuntu lo wena ukholwa nini cha ngisho kuwena ukholiwe cha ngisho kuwena qala nje kule nkonzo intsha basopani ukhona ingozi ekhona ukhona lingonakali isonto ngathi bazalwa asiphatheni kahle isonto elonyaka ngithethe thonoma wena ayifunda ngithethe 29 ibhesi yakhona ngathi eshu uyishiyile baba kwathi ngesikhathi senkosi ngemihla kwa-Israyeli bahlala abantu balinda inkosi uJesu njengoba kubhalwe encwadini kaJohane ukuthi izobuya izolanda abantu kwathi emva kokugcina kwafika uJohane kanti kwathiwa ku-Elija kuqala baye enkosini uJesu bathi hey kwenzeke kanjani kwafika le wena ngani kwathiwa wathi hayi wafika soluba bahlela abantu bazi ukuthi kuzobuya inkosi uJesu kwabunya ayikabuye buye ekuqaleni wayekhona uLizwi buye uwawathi oshayile ithini vele namuhla ithile vesi namuhla nimi nonke phambi kaJehova uThixo wenu uyabona njengoba sime lapha eNdlunkulu nje simi sonke nengane zethu nomkethu yonke inhloko simi phambi namakhosi ethu simi njengoba sime lapha izinduna zenu ngabe ngithi ayiphakamisa imini khona imindeni yenu nayo ikhona abakhulu benu namakhosi enu abakhulu amakhansela akhona nabantu bonke bakwa-Israyeli nabo bonke abantu balelizwe lakithi izingane zenu nazo emva kwakho nomkenu yibona yizo lezo ngane okhulunywa ngazo emva kwakho cha ngisho ukuthi ubheke emva wena nowezizwe ophakathi kwekamu lenu lebe Mateo wathi kuye wena unguye obeza kuza noma sobheka omunye na uJesu waphendula wathi hambani niye nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo ukuthi izimpumputhe ziyabona izinyonga ziyahamba amalephero ayahlanzwa izithuli ziyezwa abafileyo bayavuka amen yahamba indoda induna othunywe umshumayeli kodwa hamba ubika enkosini sekuhambe induna yalelizwe yahamba umshumayeli wawubika esibaneni sasesukeni safike sathulwa sambuka sathi uhlanganephi naye
wathi lo ayongibona wathi hayi kade lapha njengokuhlala wena nje kade lapha sengitheka hambe amuke bathi hayi Nkosi asekho uthi hayi usuphambene naye hamba ekhaya ufika umbuze mawufika ekhaya kuthi ngimnika iminyaka emingaki emhlabeni uyoswa ngayo ukuthi ngimnika iminyaka emingaki emhlabeni yomba nje ayikhona kodwa ngoba seshilo wahamba kuthi uhlangana nomunye ukhona umnumzana uja bathi hayi uhleli umfihle babuvuke nini uthi babakho nimvuka mkanjani angasho usuphuma apha emngoni wathi sengibuye phambili usubuye phambili uficeba wathi ngifice ushembe uthe angibuyela unginikeza 30 neminyaka 5 ngiphila emhlabeni amen wena ubanike emingaka baba nami ngiyakwazi ukubanika wena ubani futhi wena wathi hamba ungenisa abantu labo emsini yabantu umile ugogo uyasuka lapho ufuna 1000 noma 5000 kumuntu akanawo ngishiqu sekubangenisile ekhaya khokha wena uyisakini imali indoda ngisazo ngibheka imali yempesheni kodwa wena ulale nje imali unayo hayi ungcono baphume kulelizwe bayibona uhlupheka kunini ukuxuba abantu na kuyiwo onyazini bagcwele awukhokhi lutho onyazini lubangenise bonke phakathi ekhaya amen wabona manje ubukele bese nokutheleza kwafika inkosikazi ngoJuni ithi lenkosikazi khona umuntu ongihluphayo uyefika lapho ngithathe engise kulelizwe lengapha enhle sithi masiqhamuka sibona umfula lo mfula ukuthi size emfuleni mase sisondele sithole kumfula unjenga lo carpet igazi labantu uthi kwathi wabheka lapha emfuleni uthi ngabheka uthi ngabona kuphuma umuntu emanzini uthi lo muntu embethe igazi kwathi lo muntu uthwele igazi labantu njobe ehlele lapha emfuleni akasalifuni uthi ngathi lo muntu uthi ngathi ngiyabheka ngapha eceleni uthi ngabone isilo silapha ehlalweni kwathi ubuke ngapha uthi ngathi ngiyabheka ngapha ngabona inkosi yaMaNazaretha unyazi lumile lapha luphethe ubhoko uthi kwathiwa njengobona umoya umkhulu njezweni impi kusaliwa abantu abatsheliwe ukuthi impi abayiyeke siphelile abamuke emakhaya kuyoba isilo esiyobiza kwathiwa ubheke uthi ngathi ngiyabheka uthi ngabona abantu beza kusisilo kwathiwa amakhosi lawana alandizizwe zabe zahamba zafela empini ngakho ke sebeyilanda ukuba zibuyele emakhaya uma uthi uzolanda umuntu empini ngoba uyazi lapho yayilwa khona uzophuma ubheke ngapha kwathiwa ubheke lapho kuphi khona lesethi kwathiwa ubheke uthi ayesa nenkomo uthi zagcine sekule kwathiwa lapho okumi khona lowana wasezulwini kukhona umgodi zoshiswa inyongo zifakwe lapha emikhona kukhona umgodi bese ebageza kwathi kuyona imvula enkulu bobe behlanjululwa abantu lapha bobe sebehamba ke impi yokuphela emhlabeni umoya bobe sebephindele ekhaya sobeka amakhosi asazi ukuthi sowalanda ngapha abantu inkosi inenkosi inabantu abahamba baye empini ababuyile bayahlupha namanje lokupasa lempini yafika inyanga yezulu ethempeleni ephumlani kwabuyi inyakatho yababombo umkhipha yangena ngithe wena basekhoneni
16. Yeah. Yes. Oh. 18. Yes. yaphuma nomunye umthipha wababomvu yangena endlini yaphuma nomunye yathi bonke abantu abadala abesekini yathi khona impi eyalwa kuleliswe amadoda wathi baba ikhona ithi-ke bonke abantu baleliswe nokomkhwanazi bohlanganisa iy'nkomo amakhosi awomkhwanazi bese kuyiwa impi yaphela edukuduku lapho yaphela khona emputhuluni yathi-ke kuyobe ukuphela kwayo uyonqamuka lo moya okhona nomunye uthi ayiphume kuwo inkomo wena unazo yiningi hayi ithini vesi lapho ngisengumntwana 16 baba abesibili yibo abesibili yibo iyeke nomoya iyeke baba ithi shaya ibhesi bayikhona kwemfundisi ngithi futhi makungasho umuntu ukuthi ngisula baba 13 wa ngepasalani kahle bazalwane ngepasalani kahle bazalwane phelelani nithokoze nibe inhliziyonye nibe nokuthula khona uThixo wokuthanda nokuthula uba nani amazwi semaningi uthe uThixo salani kahle nami ngilo amazwi semaningi kodwa yibani nokuthula bazalwane yabona lezi buko za cha ngisho baningi amazwi angibuyisele kuThixo okuphile inkosi kusisele inkosi zimbusisa